ijuru nararibonye n'amaso, narumvise n'amatwi yanje, kandi narigendagenzemwo n'amaguru yanje. Twebwe twazaga turya uburozi tukaburuka. Jewe narezwe ingenzi 5 mu barega, kandi nkaburya nkaburuka, bwaca abantu 1000 bakihana bakazana n'uburozi bwabo. Mbona igihugu ciza bene data we, ijuru ririho. Amina. Mbona ijuru. Mbona igihugu kitagira iherezo, mbona igihugu kirimo ibiti bifite imbuto, mbona ibintu bihaye bikayangana mu maso yaje. Ndabaza ngo ese ibi ni ibiki? Aha nihe barambwira ngo nimba uzumva bavuga ijuru, ngiri ni ryo shuru. Ngo nje kubona mbona ikintu kimeze nk'ivuatire yarimwe abantu 3 bambaye neza. Ndabaza bari yabona imande bati bariya nibo bahaye bakira bagiye kwinjira muri paradizo. Kubera ikinje mutazanye hariya ngo wowe ntushobora kwinjira muri iriya gare, kubera uracasubira hari iwawe. Uri inzira aho uzaza ugenda hose, naho uzaba uri mu mafuti uzuvuga ngo ndi inzira y'Imana. Mufite ibibazo abantu batuye muri Afurika, ni wacu ngo ntibagisenga, bazo batanga amafaranga ngo basengerwe, ngo umwanya wabo ni muto wo kuja mu majobo kwikorera amakarito no kuhagira abasaza no kurinda abasazi ngo batiruka, nta mwanya bagira, ngo basigaye batanga amafaranga ngo mubasengere. Bana bahamagara mukavuga ngo mbere yo kubasengera mubanze muzani tu. Nta discussion y'abantu bakoze mariage bagakora ubukwe bwaco bagatandukana, hanyuma bakaza ngo basubire bakora ubukwe mu nzu y'Imana bashingirwe kabiri. Ibyo Imana yarabihakanye, kandi irambwira ngo ugende uzubabwire. Abantu bica abantu, abamama bakuramwo inda, mwese abapfuye bazira abandi bantu nasanze bose bariho, ariko bafashe ibyo babicishije. Nimba ari umugore ukuramwo inda, umwana wawe arakurindiriye n'aya miti. Imana inyereka ukunda umwana mu nda, iyo uhaye unywa imiti kugira ngo ukuremwo inda, umwana ukunda aza yirukanka ahaye azamuka arenga hariya ahunga ya miti, kugeza aho ya miti nayo imukurikira ikaruhuka ikamusanga aho yahungiye. Mufite ibibazo ngo niho ko gusirimuka muzapfa. Barambwira ngo buri muntu wese waba warishwe n'umuntu, waba warakuye mwinda, uwishwe n'umuntu wese apfunyitse cya kintu wamwicishije. Aho uri nimba uri umukristo nyakuri, uzuboneka nk'itara ritanga umuco mu mwijima. Naho waba uri inyuma y'umugi, Imana irakubona. Neretswe n'akarumurozi, neretswe ibiheko. No! Revera, titwazaga dusenga Imana ikavuga, titwazaga duhanura, titwazaga dushamburiye, ariko aba bakatubwira ngo nimushamburiye ntimukavuga bene biheko, ariko muri mukubakoreza isoni mu nzu y'Imana. Mwakomerekeje bangahe? Nasasiwe tapi rouge, nabonanye n'abaperezida 7. No bababwira bose nta magambo yo guhasha. Nabonye perezida ufati bwanyu, ndamwemeza neza arapfukama ari umusaza. Mbona Blaise Compaoré, mbona Sassou Nguesso, mbona Nyerere wa Tanzania. Utaniambia nini? Ariko burya gukingurirwa umuryango bakaguha umwanya nk'uyu n'umugisha, kandi n'umuntu uba uca bugufi wenda yumva icyo Imana ivuga imubwira, bigatuma akora ibyo Imana ishaka. Rero ni nayo mpamvu nanje mpagaze imbere yawe. Reka mbabwire jewe mugoroba bampaye ndabasangiza ubutumwa Imana yantumye kuvuga muri iyi si. Amen.
nimba mwumva mama Domitira nabibone nabayeho kera mutarabaho. Natangiye umurimo w'Imana mutarabaho. Ndibwira ko mu bihe biriho none abantu bakuru ni nkatwe n'aba revera pasiteri n'abandi bamwe ariko abandi bose muri abana. Wenda icyo gihe na ba mama wanyu bari bataravuka, ariko mama Domitira nari ndiho. Kandi ndashima Imana kuko yakomeje kubana naje kugeza uyu munsi wa none. Kabandi umukecuru sigaye mpaguruka nja kuvuga ubutumwa abantu bakamfata amaboko. Umubiri urashaje, intege zimaze kuba nke, ariko umutima urakunze. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Biblia inavuga ngo ijapo utu wetu wa nje unachaka, lakini ule wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Haleluya! Nkunda kuvuga ubutumwa mu Giswahili, ariko umunsi ndagerageza kandi niwumva mvuze Kinyarwanda nabi tibikubabaze. Uko ndavuga uko nshoboye kandi nshobojwe n'Imana. Imana ibahereze umugisha. Mama Domitira wajanywe mwiyerekwa iminsi 4 mutaravuka. Wenda mwarabyumvishe cyangwa ndi murabyumva. Mama Domitira najanywe mwiyerekwa iminsi 4 ndapfa, umubiri wanje urabora. N'umuntu wikorewe cyane kubipoyo. Simfite umwanya wo kubabwira byose, ariko nubishaka uzabikurikire kuri YouTube. Dufite igihe ciza cyane, nitugifata neza kizagira aho kitugeza. Ikibabaje nuko tugifata nabi, kikaba cyari gikwiye kutujana mu byiza, ariko abandi tukagifata nabi tukagenda mu zindi nzira. Ariko YouTube amaterambere ariho none yakatugejeje ku byiza bikwiye. Sema amen. Mama Domitira Imana yarankunze, ntabwo arije wayikunze, niyo yankunze. Ntabwo nagiye kumva ubutumwa, ntabwo umuntu wambwirije, sinagiye mu matorero, nari umugatulika kuva mvutse, ariko mwumfasha mwompereza akamushwaro. Imana ibahereze umugisha. Amen. Jewe navukiye mu gatulika, kurira mu gatulika. Haracyariho abandi baza kutubwiriza, reka ngire vuba. Amen. Mushumba, Imana iguhereze umugisha baba. Wampaye akanya keza ko guhumeka mu nzu y'Imana. Imana ikugirire neza cyane. Ndagukunda. Nzana gusengera kuko ubutumwa ufite bw'iki gihe ntibworoshe, ariko ukwiye kugira abari inyuma yawe kugira ngo bakomeze kugushana imbere y'Imana, kandi izakugeza kuri, kuko ubwo nibwo bushake bw'Imana. Mama Domitira navukiye mu muryango w'abagatulika, kurira mu gatulika, ariko umunsi navutse mama arapfa. Ko muranyumva? Maze kuvuka mama arapfa. Mama maze gupfa, urakoze cyane Imana ikwiteho. Mama maze gupfa, nyokuru ubyara mama bari bunjana, arandera, aranyonsa, ameneka amashereka, arankunda, kura mu gituza cya mukaka. Kugeza nkuze yari umugatulika, naje nkuranda umugatulika, kugeza mbaye umuntu muzima ndashakwa. Shakirwa mu maboko ya nyogokuru wanje kuko muzamuvuga. Maze gushika nakundaga mukaka, ngakunda n'idini ryanje. Ndiga ndabatizwa, fata gasombe ndabatizwa ngo ndangize, ndazabitishwa, nari umukristo wuzuye mu gatulika. Ariko bukeye maze gushakwa, iyo Imana yagukunze tizi ikenera ibintu binini cyane.
tizikenera abantu bakomeye, aho uri hose yagusanga. Amina. Domitira mvuye mu murima guhinga, nikoreye inkwi zanje hejuru ngeretseho imboga z'isogo. Abavuye iwacu barabizi, kunda kuvuga ubuzima bwanje. Amina. Aha ho ndibaza bavuga amen. Haleluya. Umunsi umwe gusa reka mbasangize itangiriro ry'ubutumwa bwanje. Nicaye mu nzu mu wanje, ntaye ntotora imboga kugira ngo nteke, ndatwarwa n'agatotsi, timurambirwe sinjana byinshi, ariko mfite intego. Numva ijwi ry'umuntu rimpamagara asa n'usinziriye, numva ko akomanga, kandi iwacu haba imiryango y'inzugi, ariko arankomangira, numva ijwi rikomanga, arambamagara arambwira ngo mama Domitira irukanka uze unkingurire kugira ngo ninjire mu nzu tuganire nawe. Nanje muri za nzozi mbona ko nirukaje kumukingurira, kengeze ku muryango, arambaza ngo ese uje kunkingurira wakubuye neza kugira ngo ninjire tuganire. Ndahindukira ndeba mu nzu, mbona inzu yanje iranduye bibi cyane, sino kwandura gusa harimo no kunuka. Ndabimubwira ko inzu yanje itameze neza, arambwira ngo nta mwanya mfite wo kwinjira muri iyo nzu, ariko nari ngufitiye ubutumwa. Ko muranumva? Kandi ubwo butumwa simbusubirana, ariko ndabugusigira. Genda usome mu gitabo cya Petero wa mbere, ibice 4 umurongo wa 3. Ubwo nibwo butumwa nari nkuzaniye, none subiyeyo. Pita mbanguka ngo nganguke ngo remba umuntu sinamubona. Ndirukanje hanze kureba umuntu sinamubona. Ndagaruka ndareba inzu yanje mbona isa neza, ngo ndebe wa mwanda sinawubona. Nibaza izo nzozi ariko sinazimenya. Sinari nzi gusoma kuva mvutse, na Bibiliya nayibonaga kuri Rutara abapadiri bahaye basoma ikilatini iho rifunguye gutya, nta kindi. Ariko umuntu arambwira ngo Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 3 muri Bibiliya, aragenda ngo nganguke mu nzozi nibaza Bibiliya n'amagambo bene ayo sinayamenye. Ariko nibuka umusore umwe wahoraga agenda avuga ubutumwa w'umupantekotisi, mungu w'abanyabyinshi, yitwaga Thomas Rugenerwa, hashobora kuba hari abamuzi. Nazaga mbona genda soma Bibiliya yaje mu mago y'abantu akababwiriza ubutumwa, jewe ntabwo byandebaga ko nari umugatulika. Ariko maze kumva iyo message, ndavuga umuntu womenye ibintu bya Bibiliya ni Rugenerwa, ndagenda aje kumushaka. Hari igihe batubona nk'abadakwiye kandi dukwiye imbere y'Imana. Tugasuzugura umuntu kwari, hari umunsi uzamukenera ntumubona. Ariko abakijijwe bahora biteguye. Ndagenda ndamubaza iryo jambo ribaho muri Bibiliya, aravuga ngo yego nsomera, ararisoma. Ushatse nawe wasoma muri Bibiliya yawe. 4:3 ngo kuko igihe cyanyu cyashize kirakwiye, ngo ukora ibyo abapagani bakora, no kugendera mu ngeso zidakwiye, no kuja mu businzi n'ubusambanyi, no gusenga ibishushanyo n'ibindi bintu byose nk'ibyo. Ico gihe kirakwiye. Ngubwo ubutumwa Imana yampa.